Ngicela ukuthi uphume lapha nabafazi bakho. Ngibuyile manje endlini kamama. Ucinga indlu kamama wakho. After how long? Ngiza ngiphuma endlini kamama nguwe. Wena unandlu Anginandlu. njengoba usisathu ufuna ukuthi uphume awukunokuthi maybe unama-family ungaya wami Manje ukuthi sengangixosha ahlale njengenja. endlini hayi manje angithi Njengenja. uzilungise wena muntu omdala like Njengenja. ube namalanga okuphuma ufuna indlu kamama akhe Songiboka ngayo leyo adofundi ukukhulisile. Ungikhulise ngoba uthanda. Bengicinga ngihlala endlini kamamami. awuphuma ngesendeni lakhe Sengijikela ngoku. Ngoba uthanda. Sengijikela. Hayi akaze ngicela ukuthi ungikhulise. Ubungikhulisa ngoba kade uncenga indawo yokuhlala. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today king always ostinil. I was about Osblun Chesa Lanking. I who lives a lot of Mewaka Nadula Lintatwak, list of Fadasaka, and let's come Waka Hanadula list of Fadasaka Jol, Ntunga Mewak. Mewaka Villa Shokafala, Asia stepfather. I will kill about Osblus Kahanteki Hola Jalokaza. Katsa makalo dula le boyfriend a Osblue ha se ke khutla no stepfather se sina le msadi o mong so ke kopa le teng le tlo nthusa ngobane stepfather se dula le msadi o mong ko ntlong ya mme wa ka so guys ntho tlo etsang ke tlo tsama ke lo bona o sqinile a tlo explain le go hantla ntlo ho etsalang ke khutle le ena yes baby. Hi guys, I am back again. Austinile le kae? I'm good, how are you, Sisi? I'm also doing fine my sis. So uswaka bengisacela nje utshele Josie Bioscope ukuthi wena kahle kahle wasibhalela. Oh ngipalelelana kuyi-Josie Bioscope ngoba nginenkinga ngicela bengilungisele nginenkinga ne-stepfather sami siqhwaga indlu kama wami umamami ushonile and then sasala lapha endlini ngaphuma and manje ngithola sengihlala kwa-boyfriend nakhona angithandi ngenxa yenkinga engikhozelwe i-stepfather singiphathanga kahle kwaphoqa ukuthi angiphume endlini ngiyohlala le manje ngicela ningisize ngifuna indlu kamama Mbeki manje ngifuna ukuyohlala khona. So wena uze waphuma endlini ka stepfather wa ilika mama yakho waphuma wayohlala kuphi ne boyfriend? Ngahlala ne boyfriend. So manje sofuna ukubuya ekhaya. Sengifuna ukubuya ekhaya and indaba engiyitholayo ukuthi ustepfather useqala ufaka omama lapha endlini uhlala nabafazi bakhe manje endlini kamamami. Lento leyo ngifuna ukubuya ngifuna indlu kamama Mbeki ngisizeni ngithole le ndlu le. So siyenza njani sithi stepfather siwuphi so? Stepfather ngizobethi sine business khona ibusiness esilenzayo ngicabanga ukuthi singathola lapho. O siye business. Okay akunankinga wasiba moyini ska uhlule ba. Yazi lapho khona. Yebo. Akunankinga ke siswami. So guys intotlo yetsani re tlo sama le usqinile re le team re lo sheba ko stepfather hore wasiba king o etsahala eng ubane o usqinile ke wa re stepfather sina le business so re tlo kotela. So my sisi ke so nesikhathi singakanani mama shonile yona nina kweka mama hlokafetsi. Ngipine manje nonyaka umama eshonile lo baba ehlezi manje la uya own manje le ndlu lena ngathe yakhe. Oh so wena after mama ukushona wathi nje uyohlala ne boyfriend bokhishwa yini? Ubaba ube sengakuthenga ukudla endlini sengilamba eseyihambela eyele kubafazi bakhe edlela imali then inga decide ukuthi ingcono ngihambe ngiyohlala kwa boyfriend and manje ngikhathela ukuhlala kwa boyfriend ngifuna ukubuya ngizohlala endlini kamamami. Oh awusebenzi? Angisebenzi. Okay manje. Yona boyfriend kade iphanta kuze siphile ngifuna ukubuya ke manje ngize endlini kamamami. So wena kahle kahle ufuna iJosie Bioscope today ukuthuse ka? Ngicela nje ukuthi ingisize ngibuyele indlu kamama Bheki sifike ingikhiphe stepfather buya indlu kamama Bheki. Oh ubaba phume nabafazi bakhe. Ubaba phume nabafazi bakhe bebona ukuthi bashonaphi. Lokho nje ngicela ukusizwa kukho. Hayi batho ba baholo he ke mo le mametso o sa rena batla ntate ha tswile. Ya. Nakho la. Mo? Yeah. Camera guy mo. Nguye lo boyfriend. Stepfather. Koko. Le kae motho moholo? Khona konjani? Ke teng. Rona re batho ba Josie Bioscope motho moholo. Ke Lady Blue bua le ena ke tsamalela facility. No ngicela ama camera please kuse businessini. Ngicela simove indle. O sisuke la singahlale ngama camera Business. So guys ntotlo ntate kopa re lo emelang kwa he motho moholo if you don't mind. Tshole business ngotlo sala mang tla khathisa mang. Ha ona le ntho. Ngicela ngikade business yami. Motho moholo ne ke kopa le katele ntate business please. Sure. Okay. Ntate ke se re kopa nglo emelang mo le he. Ha bo snap tata motho moholo. All right. So ntate wena o ntate mang? Ntate Bonkosi.
Oh ntate bonkosi. Re kopa tshwarelo motho mo go re tlile businessing ya hawa ne. Ya mara ne tshwantse go go thole. Sefapano re nkolo e fete re ska le malang. Re tla go kopang o emelang mo. Ha re shebeng dikoloi. Ye mo re kopa fela le ka emelang mo ho right mo. O shapane? Yeah. So hey, motho moholo rona re le batho ba Jozi Bioscope mona re ngoletswe ke o sqinile, okay? Okay. Yeah. So ngizomupha nje umuzuzwanyana. Ke tlo mofa sibaka so rena ipuelle. Hore bothata keng? O sqinile. Baba angifuni ukuthi ngize ngikubingelele ngoba ngize ngabhalela kuJozi Bioscope ngifuna bengisize ngifuna indlu kaMama ngifuna ukuthi uphume nabafazi bakho lapha ya kahlahla ngifuni ukukhuluma nawe that's why ngicele bona bezongikhulumela ngicela ukuthi uphume lapha nabafazi bakho ngibuyile manje endlini kaMama Okokuqala ola lo ngobukuphi benga boyfriend ubuse bumnandini kwa boyfriend right now uyabheda ucinga indlu kaMama wakho after how long Ayibo ngiza ngiphuma endlini kaMama nguwe Ukhishwe yini wena endlini kaMama? ube sengakuthenga ubaba ukudla ehambe yodlela le nabafazi ngibulawa indlata so ngidecide ukuthi angihambe ngiyohlala kwa boyfriend ngoba yena ubuye esuthi ebuye ezohlala la endlini kaMama ayikho lonto leyo awusava uthando olushushu ngoku kuyabheda tjena abafazi wakho niphume nibone ukuthi nihlalaphi so many years uhlala naye Umuntu omdala ke ngikubuze something usisi yasho ukuthi lapha ayofaka abafazi bakho. So into engifuna ukuyibuza ukuthi njengoba wena mawuthi uhambi labafazi laba bakho abahlalayo lapha uthi bona ku right ukuthi bahlale kodwa umntana walapha yena angahlali. ngowuphi lo mfazi lo Mina ndazi sisi ngowuphi lo mfazi lo stepfather leso silandele stepmother silandele ematshwaleni iphika lokuyiza naso ngoku uyasazi baba uyasazi sikhuluma nge-evidence into ekhona ephathekayo wena umuntu omdala uhlali nomuntu. wena ukhuluma ngento ekade esesakeni ongayiboniyo iphi evidence yalonto le Wena uhlala nobani kanti umuntu omdala? ihlala ngiyi-1 Kwabani? So umuntu omdala kabani? Kwabani I mean. So namuthi umuntu ke batla botsa wena unandla. anginandlu mina Uze ngomamakhe. So njengoba usisathu ufuna ukuthi uphume. Awukuna ukuthi maybe unamafamily ungaya wami Manje ukuthi sengangixosha njengenja. hayi manje ngithi uzilungise wena umuntu omdala like ube namalanga okuphuma ufuna indlu kaMama yakhe azohlala ngithi mama akase hayi hayi akaphume kwayimanje ufuna uphuma anyeke sisi simkhiphe today angithi umuntu owuze kuye baba akasekho umuntu owuze kuye phuma so baba wena ayithi bona kuze ukuthi something uphuma njani. uzohlala kanjani nomntana entombozana kahle kahle okungaso wakho especially endlini kaMama uyabona kuyogcina kwenzakala izinto ezonke uhlojula jwang lena how many years eshiye indlu kamama unyaka nje engenandaba nomama wakhe uyithe umama ushoka fethu for slim after a year wahamba seka concern just because umama wena ufika empilweni zethu wena wazi wathatha nesikhala sami umama akasanginaki usebhizi nawe wena ufika wathatha konke ukhuliswe ngubani because ngikuthole uncinci wena ngikhuliswa umama mina wena ufika wena empilweni zethu wathatha nanesikhala sami umama akasanginaka asanginika imali usenondla wena then imali ufuna ukuthatha indlu ngifuna back indlu usongiboka ngayo leyo out of ndikukhulisile phuma endlini at kamama the age of 3 years una how many years ngo bakho nibona ukuthi sisi ubaba bekakukhulisa una how many years akaze ngikhulisa ubaba sisi khuluma iqiniso ubaba bekangakukhulisa ngikhulisa umama mina ngizobuza kwamalast ubaba bekangakukhulisa ngikhulisa umama mina ubekazama umama ngikhulise kangaka out of awusiye ungikhulisa ngoba uthanda bengincenga ngihlala endlini kamamami ungikhulisa ngoba uthanda angiphumanga esendeni lakho angisukhiqizo wesende lakho awuphuma ngesendeni lakho Sengijikela ngobabami so ngijikela ngoku uthanda hayi akaze ngicela ukuthi ungikhulise ubungikhulisa ngoba kade uncenga indawo yokuhlala manje ngithi phuma Yenda kusiko kwakho vele. jonga ke mna nawe sohlangana ecourt ulandela abafazi abaningi ukhulephi kade ngirani business angidlali ispaza shop ngirani business angiphumanga kuwe ngifuna indlu kamama mbek Angikuzotamala modlali mara ini because inkinga yakho ukuthi wena uhlala emzini. Thina uhlala emzini ongasiwo wakho. seka yangiphika namhlanje omdala yena Akusiko kwakho. Three years Mara that doesn't change the fact ukuthi akusiko kwakho. omdala nexesha lokudlala tu senze kanje akusindlu yakho Wena ucabanga siyadlala umuntu omdala. ninto wesihleli isikhathi tu angicela
angiphelelanga baba wabantu ngithi angiphumanga kuwe. Ndinebhizinisi So manje singenaphi thina ebhizinisi bonani zohlangana ecourt. hayi kulungile ke my sis lava sikukhulumetsa tsholela yetsani uye ebhizinisini yakho yini umuntu akuhlali kwakho akusikho kwakho lapha ingenaphi No. Sohlangana ecourt. nisohlangana ecourt Everything ecourt. yini uzoyise khona Ndinebhizinisi. usise usele ibhizinisi yakho ecourt or usele lento esizelela Ndimnikeza i-chance ukuthi ahambe ayovula icase. muntu Mina omdala sohlangana ecourt. hayi wena okay if uthi nizohlangana ecourt Khehlandini ngifuna indlu kamamami. hayi maka mina umuntu omdala into engizokutshela ukuthi akusindlu yakho leya. Exesha Mele uphume umama ushonile Sibhale mina incwadi. Indlu kamamami ngiyayifuna. Phuma khehla sihlanganaphi thina mtate re kopa utswe mtate itswa ntlung esinye hao police station uyovula icase. Ahambe uyovula icase. re tlo tjhaisana koloi move on. ngiyayifuna. baba lalela hle motho omholo akusindlu yakho leya muntu omdala Uliwastela muntu isikhathi. omdala akusindlu yakho Uliwastela isikhathi. Ufuna uzodlala la asela or ufuna hayi sisi ungashayi umuntu omdala wo Dakelwa kahle kahle ubaba. Ngifuna la sisi abantu abadala bashawa wawenzi kanjani ngiyazi ukuthi ukwatile makana baba yazini wena ngebhizinisi indlu yabantu kunini usitshela ngebhizinisi muntu omdala Okay. man my sis wo wabona re tlabe re tshetswe ke dikoloi wa itse montate lene wa ntlhakatlhakanya tlhogo ayu baba ya. nabo abantu abadala bashawi sisi ungasaphindi ubamba umuntu omdala kanjani. Umoya Hayi, maka ukhuphukela umoya emuntweni emdala niyazi ukuthi ukwatile maka isingibathungu babaholo my sis Hayi ngiyakuzwa siswami kodwa ya ubaba unenkani. manje wena my sis ke ake silungise siyeke kababa ngoba ngibe ngikubonisa indlela eshapho ukuthi abantu abadala abashayi akusiyona inhlonipho le siswami ithi ngikubuze ke manje siwenza kanjani unawo i-proof yadipampiri Nginawo amaphepha endlini ayo athi indlu ngabani indle yami. Umama uyishiye kimi since kuyimi ngedwa vele umntanakhe. yazi siswami mangibhekile lento lena ifuna i-body ntho tse tshwanang le body housing so le tla tsamaya a ke tsebe re tla police station o ka ile lo bula bo ntho tse tshwanang le body di-court what di-court case and stuff Khona Tsona lokho. tse, uya understand o tsamaye I mean o ye mo lo ba bontsho ba jwetse go bothata keng wena ho ya maponiseng motho wa batlo tswa staff ke bona ba tla reng ha o iweng bo di-court wa bona le bo di-housing le batla di-housing ntho tse so ba tseba gore le molao o sebetsa Hayi, jwang ngoba ngiyayifuna nyeke le ngithi ndlu, isebenza ngiyayifuna. kanje mara yezindlu wena ya re fihla mo le batla re jwetse gore di-step di jwang okay Ngiyabonga Nkosi yami. so asambe ke siyakhapha sisi phela mele lento lezi di-housing dilukise ane Hayi ubaba ungiphakamisela ubaba ungifungisa ngesifuthe futhe. okay my Ha. sis ningaqhubeka ngicela nje ukusala nje kuvala ishow so guys ntho tlo yetsa nkitsa mali awusigcinile no re tla fesane fela no mo re ipalamela koloi re tsa mali ena re fihle mo ha re lo fihla re bone gore wa tseba keng awusigcinile o tshwere dipampiri or jwang because of la bona gore situation e se le ka hodimo ntho e so e batla di-housing ntho tse so di batla go itse keng go be le molao e kentsweng ka moare so ntho tlo etsang ke tsa mali ausi re lo di bula ntho tse le kaofela re yeng lena maponiseng ho iwe di-housing ho etswa le eng di shebwe ka molao ba tseba go bona ba tlo etsa jwang ke a le rata kaofela le see you in the next episode if le wena situationeng e so o ska lebala gore emailela ko josepascop.co.za le saleng hantle yes baby